Dmitry Chernyn ati uburengerazuba bw'isi ushaka kubona Uburusiya burimbuka. Badusize nta mahitamo dufite rero, intambara y'isi yaratangiye nuko abantu batabibona. Ikaze ku miyoboro wa Biaboss TV, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byerekana ko intambara y'isi yatangiye nk'uko byatangajwe na Dmitry Chernyn. Nizere ko wakoze subscribe niba utarayikanda, nicyo gihe ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mbahaye ikaze. Ibi ni byo tugomba kwitaho mbere. Dufite guhagarika ibitero by'Uburusiya, drone ndetse na misile. Ibi bivuze ko dukeneye ubwirinzi nka drone, ubwirinzi bwo mu kirere ndetse na misile zo guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Abantu benshi bavuga ko isi iri kugenda ijya mu ntambara ya gatatu y'isi, bayigereranya n'ibyabaye mu kinyejana cya 20, ariko intambara irahinduka. Ntizatangira nk'uko intambara ya Barbarossa yatangiye muri Kamena 1941 cyangwa intambara y'ubutita hagati ya Amerika na Cuba. Mu by'ukuri intambara nshya y'isi yaratangiye nuko abantu bose batari babibona. Ku Burusiya igihe cy'imyiteguro y'iyi ntambara cyararangiye muri 2014. Ku Bushinwa cyarangiye muri 2017. Ku bihugu nka Iran cyarangiye mu 2023. Kuva ubwo intambara mu isura yayo nshya kandi itaziguye yarushijeho gukaza umurego. Iyi si intambara nshya y'ubutita. Guhera muri 2022, uburyo uburengerazuba bwahanganye n'Uburusiya ntabwo bwari busanzwe. Uburyo bushobora gutera intambara y'ibisasu kirimbuzi hagati ya NATO na Burusiya buragenda bwiyongera bitewe n'intambara yo muri Ukraine. Igaruka rya Donald Trump ku butegetsi ryahaye isi akanya gato ko kwirinda iyo ntambara, ariko mu ntangiriro za 2025 abanyapolitike bakomeye muri Amerika n'i Burayi basubije isi mu kaga. Iyi ntambara ihuza ibihugu bikomeye ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafatanya ku ruhande rumwe, Ubushinwa n'Uburusiya ku rundi ruhande. Ni intambara mpuzamahanga. Si ukubera ubwinshi bwayo, ahubwo ni ukubera ikirwanirwa. Uko isi izayoborwa mu bihe biri imbere, uburengerazuba bubona izamuka ry'Ubushinwa n'iremezo ry'Uburusiya n'ingaruka zikomeye kuri politiki mpuzamahanga. Uburyo burwanywa bishingiye ku bukungu n'imyemerere bugamije guhagarika izo mpinduka. Ni intambara yo kurokoka k'uburengerazuba, si gusa mu bya politiki mpuzamahanga, ahubwo no mu myemerere. Globalism y'uburengerazuba, yaba iy'ubukungu, politiki cyangwa umuco, ntihanganira uburyo butandukanye bw'imibereho y'abantu. Abategetsi batagendera ku bihugu mu burengerazuba bwa Amerika n'Uburayi bashishikajwe no kurinda ubutegetsi bwabo. Gutekereza bitandukanye, ubwigenge bw'imico n'ubusigire bw'igihugu ntibifatwa nk'amahitamo, ahubwo ni nk'ibibazo bikomeye. Ibi bisobanura ubukana bw'igisubizo cy'uburengerazuba igihe Joe Biden yabwiraga Perezida Lula wa Brazil ko ashaka kurimbura Uburusiya. Yagaragaje ukuri kwihishe inyuma y'amagambo nk'intsinzi y'ubuhanga. Igihugu cya Israel gifashwa n'uburengerazuba cyagaragaje uburemere bw'iyi filozofi imbere muri Gaza, nyuma ya Liban ndetse no muri Iran. Muri Kamena iyi strategy yakoreshejwe mu bitero byagabwe ku bibuga by'indege bya gisirikare by'Uburusiya. Hari raporo zemeza uruhare rwa Amerika n'Ubwongereza ku bategetsi b'uburengerazuba. Uburusiya, Iran, Ubushinwa na Korea ya ruguru ifatwa nk'umugongo umwe. Iyo myumvire nishingirwaho mu igenamigambi rya gisirikare, kugirana ibiganiro n'ibikibarizwa mu mikino. Ibyo tubona ubu si ibibazo by'igihe gito, ahubwo ni amakimbirane adacika. Uburayi bwo mu burasirazuba hamwe n'uburasirazuba bwo hagati nibyo bice byaka umuriro. Ahantu ha gatatu hagiye havugwa kera, Aziya y'uburasirazuba, cyane cyane Taiwan. Uburusiya burwana muri Ukraine, bufite inyungu mu burasirazuba bwo hagati kandi bushobora kwinjira mu makimbirane yo mu nyanja ya Pacifique.
Iyi ntambara si iyo gufata igihugu, ahubwo ni iyo guhungabanya. Uburyo bushya bwibanda ku gukurura imvururu imbere mu bihugu, kwangiza ubukungu, kubiba imvururu mu muryango no gutera umunaniro wo mu mitekerereze. Intego y'Uburengerazuba ku Burusiya si ugutsinda ku rugamba, ahubwo ni ukuvugutira igihombo gito gito imbere mu gihugu. Uburyo bukoresha ni ubwo gutera aho hose. Drone zigaba ibitero ku bikorwa remezo no ku nganda za kirimbuzi. Kwica abanyapolitike ntibikibujijwe. Abanyamakuru, abahuza abashakashatsi n'imiryango yabo bararigiswa. Imidugudu, amashuri n'ibitaro ntibyangirika biturutse ku bikorwa bya gisirikare, ahubwo bifatwa nk'intego. Iyi ni intambara rusange. Ibi byose byubakiye ku buryo bwo kuvutsa abantu agaciro. Abarusiya bashushanywa nk'abanzi batari abantu. Imibereho y'Uburengerazuba irahindurwa kugira ngo ibi byemerwe. Kugenzura amakuru, kwima ijambo no guhindura amateka ibikorwa kugira ngo iyi ntambara ishyigikirwe. Ababaza iby'iyi myumvire bashyirwa mu majwi nk'abagambanyi. Naho Uburengerazuba bukoresha uburyo bwisanzuye bwo mu bihugu butavuga rumwe nabwo, nyuma yo kwanga kwivanga mu bya politiki mpuzamahanga mu gihe cy'imyaka myinshi, Uburusiya bwisanze mu kwirwanaho, ariko ibyo bigomba guhagarara. Mu gihe abanzi bacu bahuza imbaraga, tugomba gusenya ubwo bumwe. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi si igice kimwe gusa. Hongiriya, Slovakia ni igice kinini cy'Uburayi bwo mu majyepfo ntibishishikajwe no kongera umwuka w'intambara. Ibyo bitandukaniro bigomba kwagurwa. Imbaraga z'Uburengerazuba zishingiye ku bumwe bw'abategetsi babwo no ku buryo bayobora ibitekerezo by'abaturage. Ariko ubwo bumwe si ntakirengerwa. Guverinoma ya Trump itanga amahirwe y'ubugaba bw'ingabo. Igaruka rye ryatumye Amerika igabanya uruhare rwayo muri Ukraine. Ariko Trumpsm ntikwiye kwibeshyaho nk'ukuri gutangaje. Abayobozi ba Amerika benshi babaye abanzi b'Uburusiya. Nta mahirwe yo kongera kugirana ibiganiro byo kubana. Intambara yo muri Ukraine igenda ihinduka intambara hagati y'Uburayi bw'Uburengerazuba n'Uburusiya. Ibisasu bya Angleterre n'Ubufaransa bimaze kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Inzego za NATO zirimo ibikorwa bya gisirikare bya Ukraine. Ibihugu by'i Burayi guhugura ingabo za Ukraine no gutegura ibitero bifatanyije. Ukraine ubwayo ni igikoresho. I Buruseli hategurwa intambara nini kurushaho. Ikibazo twakwiye kwibaza ni iki: ese Uburayi bw'Uburengerazuba buri kwitegura kwirwanaho cyangwa kugaba ibitero? Abayobozi benshi babwo batakaje ubushishozi bw'ibya politiki, ariko ubushyamirane burahari. Intego si ugukumira Burusiya gusa, ahubwo nuko ikibazo cya Burusiya cyakemurwa burundu. Ibitekerezo bivuga ko ibintu bizasubira uko byari bisanzwe bigomba kwirengagizwa. Tugiye kwinjira mu ntambara ndende ntizarangira nk'igihumbi 1945 kandi ntizigera igera ku bana nk'uko byari mu gihe cy'intambara y'ubukonje. Igihe kiri imbere kizaba kirimo imvururu. Rusiya igomba kurwana ishyaka kugira ngo ibe mu mwanya ikwiye mu mitegekere mishya y'isi. None se tugomba gukora iki? Icya mbere ni ukongera imbaraga mu gihugu imbere. Dukeneye kwitegura, ariko si mu buryo bukomeye nk'ubwakoreshejwe mu gihe cy'Abasoviyeti. Dukeneye uburyo bwihuse kandi buhinduka mu nzego zose: ubukungu, ikoranabuhanga n'imibereho. Ubuyobozi bwa politiki bw'Uburusiya ni umutungo w'ingirakamaro. Bugomba gukomeza kugaragaza icyerekezo no kudahungabana. Dukeneye kuzamura ubumwe bw'abaturage, ubutabera mu muryango n'urukundo rw'igihugu. Umuturage wese agomba kumenya impamvu y'iyi ntambara. Politiki y'imisoro, inganda n'ikoranabuhanga igomba guhuza n'ukuri kw'intambara y'igihe kirekire. Politiki n'ingenzura ry'abimukira bigomba guhindura igabanuka ry'abaturage. Icya kabiri ni ugushyira hamwe abafatanyabikorwa. Belarus ni umufatanyabikorwa wizewe mu Burengerazuba. Koreya ya Ruguru nayo yagaragaje ko ari inshuti yo kwizerwa mu Burasirazuba, ariko nta mwanya nk'uwo dufite mu Majyepfo. Icyo ni icyuho kigomba kuzuzwa.
Intambara ya Israel na Iran itanga amasomo akomeye. Abanzi bacu bafite uburyo bwo gufatanya butajegajega, natwe tugomba kubikora. Si ugukora nk'uko NATO ibigenza, ahubwo ni ugushiraho uburyo bwacu bwihariye bwo gufatanya mu buryo bwa gisirikare. Dukwiriye no gushaka uburyo bwo gufatanya n'ubutegetsi bwa Trump mu buryo bw'igisirikare. Niba bishobora kudufasha kugabanya imbaraga z'intambara za Amerika ku mugabane w'i Burayi, tugomba kubyungukiramo. Ariko ntidukwiye kuvanga imitego y'igihe gito n'icyerekezo cy'igihe kirekire. Politike mpuzamahanga ya Amerika igumye kuba iy'amakimbirane. Ibihugu by'i Burayi nk'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage bigomba gusobanukirwa ko bitari bihagaze neza. Umurwa mukuru wabyo ntubujijwe kugabwaho igitero. Ubutumwa bumwe bukwiye kugera kuri Finland, Pologne n'ibihugu bya Baltic. Ibyo bikomerewe bikwiye kwitabwaho vuba kandi mu buryo bufite imbaraga. Niba intambara igomba kwiyongera, tugomba gutekereza gutanga igitero cya mbere na mbere dukoresheje intwaro zisanzwe, kandi niba bikenewe tugomba kwitegura gukoresha uburyo bwihariye, harimo n'intwaro za kirimbuzi. Tubizi neza ingaruka bishobora kugira bibe uburyo bwo kwirinda no kurwana. Ikosa twakoze muri Ukraine ni gutinza ibikorwa byatumye habaho igitekerezo cy'ubwenge buke. Ibyo ntibikwiye kongera kuba. Intsinzi ni ugucecekesha imigambi y'umwanzi aho gufata ubutaka. Mu mpera tugomba kwinjira mu buryo bwo guhangana n'uburyo bwo gukingira amakuru bw'uburengerazuba. Ikibuga cy'intambara kirimo ibitekerezo, ubumwe bw'ibihugu n'ibitekerezo bya rubanda. Uburusiya bugomba kongera kwiga uko bwatera imbere mu bikorwa bya politike y'imbere y'ibindi bihugu, si nk'abagaba ibitero ahubwo nk'abaharanira ukuri. Igihe cyo kwibeshya cyararangiye. Turi mu ntambara y'isi. Inzira imwe yo gukomeza ni uko dukora ibiri ku rwego rwo hejuru bifite icyerekezo gihamye.